Tole, ne, je bila pa najbolj mehka posla, ko sem v življenju na njej spal. Hrbet sem imel kar tako not. Usedite gor. Ja, bi ti rezerviral neko sobo, tlele v Baltimorju, na obrobu Baltimorja, in sva prišla prav tako idilično ameriško hišo. Prvič sem spal taki, tako, kot da bi ena babica je tudi malo opremila, te hude omare. A veš, kaj se v grozljivkah skrivajo noter? Tudi tele perfektne, inovativne kadi ne smeva spustiti. Da v omaro greš noter, se zapreš in to. Pa je pa še ena banja od zgor. Zvido. Američani ful v kuhinji uživajo, ne, to imajo te ogromne hladilnike, štedilnike, pa si lahko kavo na vsak možen način pripraviš. Imaš tole, french press, imaš to za mlet, imaš omarico za zdravila. Sleeping pills. Sleeping pills, da ti možgani delajo. A veš, pa Američani so skos radi pripravljeni za kakšne naravne katastrofe. In če elektrike zmanjka, boš takoj klede na magnet. Še petava pa zato, ker on skozi kle nekaj preverja in naju je strah. Strah naju je pa zato tudi, ker je on bil nek Air Force pilot, tako da ni z njem češnje zobat. Tole pa bo zdaj, kakšne dobrote imajo vse. Glede na to, da so začela najin road trip, se spodob, da štartava z enim ta pravim ameriškim zajtrkom. Zato so prišla v Denny's in tukaj imajo ta koncept, ta prave, pristne Tatjane. To je lušten, kad naročiš, pa ti pa ona vsakič še malo dotoči. Authentic American coffee. Good stuff. Sva se pa mimogrede zapeljala še čez najnevarnejšo četrt v Baltimorju. Baltimore je med 5 najbolj nevarnih mest v Ameriki. Tle so snemali tudi najboljšo serijo vseh časov, The Wire. Mislim pa, da je sprehod po parku v primerjavi s Filadelfijo. Ja, tisto, kar so včeraj videla, bilo res slabo. Dobre. Ta. Zdaj greva pa v ameriško prestolnico, Washington DC. Jaz si predstavljam, da je to zdaj pa le prestolnica in da tam pa stvari štimajo in da je pač vse tip-top angleška travica, tako kot vidiš na slikah, bela hiša. Bomo pa videli zdaj, bomo videli, nič ne rečem. A zrobnik. Vidim ga. A šukar gor? Wow. Je le renta, kar veš. Amazon Fresh so definitivno najbolj napredne trgovine. Imaš tak fancy voziček, ki ima več kamer v vsakem vogalu in zaznava, kaj si dal noter. Dam Dr. Pepperškas, čez nisem več žejen in mi ga odšteje. Če si pa spet žejen. Ja, dam pa spet not, pa spet. Zdaj si pa spet žejen. Vse skupaj se belež na temule zaslonu. Ful enostavno, v bistvu, ko prideš noter, ti samo poskeniraš svojo QR kodo iz aplikacije, v katero si že predhodno vnesel kartico. Jaz uporabljam tole debetno kartico Mastercard in ko prideš ven, ti trga z računa. Hudo je, ko pač paraš ful enega časa. Pa naprimer, ne, če imava kakšno tako zadevo, ki nam je malo naroden, hudo je pa, če imaš kakšno tako ali pa kakšnega trojanca, ne, da pa sam not bašeš, pa noben sosed nav rekel, aha, pa sem te dubil. Glavnem, tako je, kot da bi imel eno svojo osebno blagajničarko, ki bi jo sabo vozil v vozičku. In ona skozi prišteva in odšteva. Very satisfying. Washington, kar urejen. Čeprav vmes, ko so se not vozila čez predmestja, moram reči, da je bil tudi kar razsut mest. Kar velik del, ja. Pa so pa tudi becirki, ki je pa zelo lepo urejen. Itak mora pa, če sva kle pogledati najbolj znano zadevo. Stavbo, iz katere je Trump ven predsedoval. Žugal. Srednja žalost bi jaz rekel, tale Washington. Zakaj? Tako je, ni slabo, ni dober. Ja, jaz sem tudi pričakoval, da bo bolj ono The Capital. Tudi tale park bi bil lahko malo lepši urejen. Ne, da mi kleveje pod noge mečejo. Se ne morem verjeti.
Ena Budimpešta je stokrat lepša kot tole in to ne bi bila the greatest country in the world. Če bi tole sem prišel, bi rekel, dajte, no prosim, malo se še potrudite, pa pa pridite čez par let, če enkrat to povem. Mava pa precej smolo, ker glih zdaj so se oni spomnili, da bojo to cesto obnavljali od spredi in sploh ne morajo zraven niti do ograje, ker sva hotela se tako slikati kot Pablo, ne? Yo soy Pablo Emilio Escobar. Ja, jaz sem kar razočaran. Oni itak tako delajo, da je glavno mesto Statea ni največje, ampak malo manj razvit, zato da se pol vse ti uradi kaj preselijo in da se tudi malo ljudje porazdelijo po Stateu. Ja. Glavno mesto Kalifornije ni LA, ampak Sacramento. Če ga primerjava z LA-jem, Pismo, tam ne. jaz bom tako rekel, no, če se že peleš skozi, itak, greš pogledat, ampak da bi pa zaradi tega iz Slovenije letel, pa Je pa ful dobra stvar v Washingtonu, ker imajo ful enih muzejev, galerij, pa večino jih je zastojn. Pa sej kar v redu ta Chevy, ne? Sam, da bojo tudi v Ameriki vedeli, kdo je Pleško Cars. Tale Capitol je pa malo popravil na eno tis o mogočnosti. Ok, Amerika. Če se da greva stran od teh mest proti podeželju, road trip, to kaj je v najni navadi, zato ker tis je adventure, to je pa tako, no, to vsak gre v Washington pa New York. Mi dva hočeva pa doživeti državo, izkusiti kulturo in res začutiti, kako živijo Američani. Na tem potovanju predvsem redneki. Najna pot bo šla skozi najrevnejše state in prva, čez katero se bova peljala, je West Virginia. West Virginia. Gremo, country home, take me home, country road. Malo so zafušali, ampak se vsem. Gremo. Dobro jutro, piškotek. Dobro jutro. Provozila sva že koliko stateov? 7, tole bo zdaj 8. Wild and wonderful. Wow. To je nam všeč, ne? Več kot 75 države pokrivajo gozdovi in taki hribčki. Taka zelena, kot Slovenija, ne? Pa na tem območju živi 12 do 14 tisoč medvedov. Nehaš s tem, no spet. Vsak dober mut pokvaraš pol s temi medvedi. Amerika poka nerealno, tako da so se tudi midva v lokalni trgovini opremila z lokalno opremo. Ja, zato da ven ne sekava, veš. Jaz sem na primer hardcore hunter. Jaz pa še iščem eno kapo, zaenkrat sem sam bandano vzel, ampak res hočem na hard redneck kapo. Drugač pa Trump v teh koncih glavna zvezda, ne, to so posod plakati že za naprej, za 2024 ga hoče zvoliti. Tako da se že zdaj Ja, že za naslednje. Za naslednje se oni pripravljajo, to so ta glavni, veš. Mega! Take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Meni se zdi, da prav vidim, da je to nek odpad z kamioni. In to temi pravimi ameriškimi, ki jih imamo midva rada. Ker to je pa noro, koliko so to ogromni, res. Ko sem bil prvič v Ameriki, so mi najbolj v glavo stopali te ogromni kamioni, ki imajo vzad še eno kabino, mislim, ne vem, kaj da bi se cela bajta vozila. In si že toliko let želim iti enkrat noter. Evo, pogled, če so odprti. Nekaj posla odzadnji. Kva, koliko je placa? To pa je luksus, stari. Le kakšen jog... Zgor se še eno odpre. Kakšne pojsle. Pa okenčka imaš gor, pa zavesce. Kjer imaš fajn takle, da ti v piskar piha. Howdy! Se bi ti rekel, da potrop sam raj nekak, lele, ne vem, so bajte zraven. Kaj je to? Ja, sej dvomam, da je akumulator noter. For me, Bud. Bud Light? Bud Light. I'll have Bud Light as well. All right, can I see your ID, please? Oh. This one is mine, I'm almost 30. All right. He's my older brother. You need mine? I have it in the car. Yeah, I get in trouble with my boss. Okay, okay. I'm sorry. Kako si star že? 35. 34. 33, niso že 34. Sorry, you seem to have a very good taste. What's the best food here? Oh, I like the bacon cheeseburger. Bacon cheeseburger. Yeah. Dobro. Se razumeva? Vse. Tu imaš sicer 10 kg majoneze v galu, ampak... Ale, to je standard, to je zbija. I paid my sins from the poor traveling days. Oh Lord, please, can't you hear my prayers? So I rode my body up the mountain.
place where I can sit my rocking chair. Roll my body up the mountain, and I'm never going back again, I swear. I can actually say this. I was born and raised in Mornington. They're still devastated over it. I mean, they're still, you know. So do you do some fishing? I see Oh, the hook. yeah. Oh, yeah. You'll never see another one like that one either. I made a bait holder hook. Made it look like a bait holder. So what kind of fish are in this river? Catfish, bass, trout, red-eye. There's no signal, right? No. You can sometimes. Maybe the next overlook down, maybe. Sometimes you can get a signal, sometimes you can't. Imagine getting shot with your own gun. That'd be ridiculous. Altogether, how many guns do you have? 22, pump 30, 33 review action, 30-06. Beautiful place here. It West is. Virginia, yeah. Yeah. Spali smo se super, prespala smo pa v nekem motelu, vsak dan vzameva kakšnega drugega, soba, kakor toliko v redu, in pa je pisali, da je breakfast included in sva bila ful srečna. Da nova zjutraj rabila še na to misliti, ampak je tako ne, gremo dol pogledati do Anžeta. Vse lepo in prav, dokler ne vidiš, kakšen je ta zajtrk. Ena čokoladka, tale kosmiči čokoladka, en jogurt, pa mikrovalovna. Zdaj se pa znajti. Pa kava, voda, pa da bi malo une tinte odvrgli, da je malo rjava. In glej, na kameri se vidi, da je prozorna. Ko sva prišla zvečer, je bil tak velik pult, sem rekel, to bo bogato, imajo ful placa. Pa vidim, da samo tako razporedijo, ful na široko se razgleda. Kava prej je bila tako porazna, da meni se sem še bolj zaliman, kot če jo ne bi spil. In sva rekla, greva si narediti eno na nek razgled. In sva se peljala čez en most, ker sva pol čez mimogrede ugotovila, da je bil dolg časa to najvišji most z single tem lokom. Zdaj je pa na 3. mestu najvišjih mostov v Ameriki. Kar precej visok, 270 metrov, pa dolg skoraj 1 kilometer. Ja, pa nora, koliko so to enega železa uporabili. Tako, ko ga vidiš, res rečeš, wow. Ga spoštuješ. Bolj kot Belo hišo, no, sem bil začuden, ko sem ga videl. In upam, da nikdo mislil, da smo midva nepripravljena prišla, ne? Bar Cafe Black and Easy, čist vsi, ki obstajajo. Posluš, fina je. Prava turška. Res tok simpel, kavo streseš not, deci pa pol vroče, ne vrele vode. Premešaš, počakaš, da se usedlina posede in imaš v minuti narejeno turško kavo, kjerkoli si. To pa je nek nivo, ne? Nek nivo, res. Pa proti uni zjutraj je to res nivo. Še za očevelj ni bila dobra una kava zjutraj. Ker si ponavadi malo kave zliješ očevelj, ne? Ja, ne, tako se reče. On the interstate, huh? Yeah, down here, take a left at the light, take a right. Once you take that right, get on the interstate, stay to your left. It's far away? How far? Several hours. Several hours. Kentucky. Kentucky, yeah, you're a long way from Kentucky. This is still West Virginia, right? Right, you'll be here for a long time. Long time. Go that way. Okay. Thank you But so on much. the interstate, not on this 2-lane road. Thank you, sir. Yeah, you better get your car out of the road there. Zdaj, na najnih road tripih se midva najbolj veseliva teh postankov na bencinskih črpalkah. In mislim, da lahko razkeramo kakšno minuto vloga za to, da predstavlja, zakaj so nama tako ljube. Sploh zato, ker na Islandiji tega nismo imela, pa zdaj še bolj uživava v tem, kar se ustavlja. Ful je dober. To so toliko založene, veliko pri nas sta veliki supermarketi. Zdaj, na vsaki bencinski je en oddelek rezerviran za farmacijo, ne? Praktično lekarna v malem. Tle nič ne rabiš ti recepta pa to. Imaš ful enih sleeping pillsov, painkillerjev, razne viagre tudi, mislim, z drugim imenom, ampak ja. Pa imaš pa kle 10-metrskih hladilnikov,
krožnik ali pa še daljši in imaš not toliko enih različnih pijač, ki bi mogel biti kle cel mesec, če bi hotel vsako probati. Coca-Cola, Dr. Pepper so to neverjetno. Pa imava pa klele Find Your Happy Hour, ne? Pohodni hladilnik imaš. Aj mraz, pa imaš pa milijon izbire teh perčkov njihovih, te litrske pere, Corona na primer litrska. Pa imaš tudi take razne zanimivosti, suh meso. Preštel sem jih. 39 različnih točenih sladkih pijač. Ne! 40, 41, 42, 45 jih je. S kavami vred. Različnih pipic. Ja. Pa na primer tole je medium, ampak mi se ne hecamo. Tole je pa large. Lahko malo odpiješ, pa še malo natočiš pol. Dej. Ja, veš, da imaš za sabo čim več. Malo antifriza natočil. Boga jetra. Moder bom lulal danes. Super. A ja, pa še to sem ene milijavžen DM-ov dobil, kako je kle z maskami. Te v bistvu se sam odločaš, če si ogrožena skupina, se lahko cepiš, lahko nosiš masko, kar češ. Če imaš zdrav imunski sistem, ne rabiš nič. Tako da midva tudi ne nosimo masko. Ki smo zato, da rabil rožen list. Kaj je to, lej? Že je prav, da ko si pa v Kentuckyju, si pa treba eno puško kupiti. It's possible to buy a gun if you're not American. What's your status here? Tourist. Tourist? No. No, not possible. Huh? Yeah, you have to be like here on like a visa or something like that, and you have to be here for 90 consecutive days. Oh, nice. Happy now? Happy. That is a 223. 223 or 5.56. There's an AK. AK, huh? Yeah. What's the price for the AK-47? That one is $6.99. $6.99. Do you have a Desert Eagle by any chance? No. Huh? I wish we did. No? How come? I mean, why not? They're just tough to get right now. Really? A lot of the guns have been really tough to get. We do have a 44 Magnum over there, though. Do you have a Magnum? Yeah, I have a 44 Magnum. Wow. Smith & Wesson Model 629, 44 Magnum. Damn. That's one hell of a gun. If you were shooting a 44 Magnum and you got your finger right there, where because the bullet's going to come here, and there's a little bit of gap between the cylinder and the barrel, and right there the gas is going to come out, so you do not want your finger here. It would burn your finger. A 22 would burn it. A 44 Magnum might take it off. And how much does it cost? $9.99 on that one. $9.99. The cheapest gun you can get is about The cheapest gun? $129. That's the cheapest you can get a weapon. That's a 22 like- long rifle. It's like Wild West. Yep, cowboy style. Cowboy style, huh? Can I try that one with the scope? Yes. Oh. Ko smo veseli. Ja, ni čudno, da se kle streljajo, pa če imajo takole arsenal posod. Is it very common for Americans to get shot? Well, no. As far as like accidental discharges, that sort of thing, no, it's really not. Accurately, these, if you are really taking your time and know what you're doing, you can get out 500-600 yards with these. Čisto me je presenetilo, da je to toliko dostopno. Prideš noter, kupaš pištole, dobiš po $400-500, najcenejša pa za 130, kar mi je čist. Naprimer, Šibroko, shotgun, dobiš za $250. Pa tudi flamethrower si lahko kupiš. Ja, za $650. Can we return it in 30 days? Drop it off on the way back. Ja. Pa še ena stvar je, zaradi katere sva rekla, da morava prečkati Kentucky. Po čemer je meni Kentucky bil vedno znan, je KFC, se pravi Kentucky Fried Chicken. In sva prišla sem, kjer je ta gospod. Tukaj je on v bistvu imel tako mehno restauracijo, kjer je zdaj v bistvu on razvil ta recept. In potem, ko je videl, da imajo ljudje to ful radi, je odprl v 60-ih v Salt Lake City prvi uradni KFC. Tukaj se pa v bistvu imenoval Cafe Sanders. On je tukaj začel s to hrano, tam je pa odprl prvi KFC. Tako. Tukaj je bila bencinska in zato so pač človek imel razlog, da se tukaj vstal. On je zgrabil priložnost in začel tukaj prodajati tega svojega piščanca. In tako je postal Sanders Cafe. In pol kasneje tudi KFC. Smo
Muzej je trenutno zaprt, tako da ne moreva not, bova si pa vsaj prvo šla za semi zajtrk, branč, že pohanega piščanca, prosti moje telo. Ampak se spodob, če si kle, da probaš, iz kje izvira ta slavni piščanec. Ne ti bo. Oh. 2-time spicy chicken sandwich combo. Spicy chicken sandwich combo, what for the drink? Coca-Cola. That's it, thank you. You're welcome. Pulling up to the second window. Okay, see you soon. Yeah, where's my chicken? Can I get a hot sauce with the chicken? Knock, knock. Who's there? Crispy chicken. Drugače so pa ti Američani zelo za te hece, tako da to ni nič takega pri njih. Kamorkoli pridemo, se zelo vključimo v debato in v hece in vsi so zelo odprti in je to super. Pri nas je to čuden, kle je pa to čisto normalno. Hello. Hey. Oh, thank you so much. That's the best chicken in the world. Thank you. We're doing a road trip to Texas. Yeah. You know we have souvenirs, right? Where? But it's closed, everything. We can bring them to the window. Really? Hats, coffee cups, coffee mugs, and all that. Can you see a hat and do you have any stickers? You want to see a hat? Is it red? Yeah, it's a red hat. Oh. I'll be right back. Thank you. Okay. Alrighty, sir. It's asking for your pen if you don't mind me Thank putting you. that in. Thank you. Ko so to dobila? Vse to so dobila, si ti To so se nekaj zmotili. Kot ti. Ja, hitro se sklizneva. Kako smo dobila, Ko me gledam kle čez volan. Avto je poln pšanca. Še malo bova kokodaka začela. This is your traveling mug. There's the pen. Postcard. There's your hat. There's the hat. I like the hat. I'll take it. Okay, you want the hat and you want the postcard, right? Ja. Koliko so dobila enih stvari, to pa je noro. Že so naročila 2 menija. To so nama še tako dali, ker sem bila tako simpatična, po moje. Ja, prav gotov. Glej, prej nama niso prodali prave puške. Tako da so se umislili na eno tako repliko, oziroma zračno puško, in to kavboj stajajo, kakor oni pravijo. Tako da pogledamo zdaj, ko sva dobila tlele. Yeah!